cha umasaba kulo abaphumile batawubona nabo ukuthi angilapho besingakayiva kahle so iconzisile noma thina kwethu ekugcineni ngokubona ukuthi ugcina kusuka lekhwirile nabo sinamaswati bonke alelelele kungabi nemali etihlala ukuthi ngasebenzi kanti vele ihluphekile le office sicela nje ukuthi lokukhuluma kwahlonishwa wena khuluma lokufanele lokubona ukuthi utawulekelela live njengoba ushilo ukuthi utayibambisa live so but lesingafunda umsindo lesingafunda uviolatheka kuma-rights edisebenzi lesingafunda ukuthi kungahlonipheki tijukode tinganyoka so ngito leto dinto leto nephalamende ukuthi nayo ihlonipheke because nayo is one of the arms of the government so iphalamende linayo seyipronounce on this matter so ufuna ukuconsider nalokho ukuthi iphalamende kwayona ezabe ifikile la kuyo iyatipronounce ukuthi akwende ngana imali le lo lokunye kwema-hour ukuthi niyagijibisana nilanjani sibuka zimali beyiniketwe ukuthi ayisetshenziselwe emaswati bayithole overtime nguloko nje kuphela indaba yalokwena lokunye lokho ukuthi ikhona ibudget yakhona aniketiwe lamaswati yatipronounce-ke nephalamende ukuthi thina sibona lokuthi abanikeli nasemqedzile-ke sobayisile nakulungisa kahle umthetho wenu ukuthi nisebenza njani ithiwe ngapho khona kuyawukhatheka khona nawe ungakafanele but nyalo still budget follow sibhekele ukuthi you-comply ngiyo nje le ngqimana lekhona lenkulu kakhulu we are not fighting anybody to fire but thina loku-wrong vele siva sengathi kukhona losa angahloniphi umthetho asonke kufanele sigaywe umthetho sicondziswe umthetho ngoba chief fire ungasabi nekhothi ngiyabonga sihlalo asho ngisho ngingesabi ukuhlomela sihlalo ngiyakuthola ukuthi kunenzaba yebudget yalo lese isikhulumela kwasephililo ngiyajabula ukuthi sihlalo sishilo ukuthi sina controlling officer sihamba nabo accountant abahlima ukhona ke sina accountant lokhona afaya ayibheka leyo ukusebenzini wangena kanjani kulapha azabe ekhaya mina le tayibheka sihlalo ngibheka inzaba lesibheka ke overtime nale collective agreement sihlalo lokhu khona sihlalo lapha leningakuveta hayi ngoba umuntu aveta ngoba nje sihlalo sokuthi khona lo mentolena yakafika benza kanjani sihlalo sami sihloniphekile bengakujabule njengechiefana ukuthi kube khona i-judgment lengasekwa leshobo lekuthi abadala kusukela bekhona manje semabili maseyinye-ke ukuthi-ke naye judgment lokubhatala singakujabulela kakhulu lo kusukela kukonke nje indzaba ye-overtime yafana kepha ngikhumbusho yinye i-judgment lesho lokwabakhona kwaba i-CIMAC award liyabakhona yathi nayikhona iphumile in favor of the workers wasehulumende yayikhulumisa yathi yareview only one but again ngikutekenza ama-judgment njengoba iteke ukuthi ama-judgment manye ngezinye isihlalo bengakuthokotela kakhulu ukuthi noma yinye i-judgment letakufikile ukuthi nayo i-judgment nalo iyavuma ukuthi le nyanga isebenza kubhadala isho nokuthi kubhadala inani nakujabulela lokho kakhulu ukubona lokho sihlalo kwesibili isihlalo indzaba takafaya sihlalo vele sisebenta nolokuthiwa ngema-shift ema-shift kwehlukene sihlalo kukhona le straight shift ngokuvela ekuseni nga-5 uphume ngansambama ngekuseni nga-8 uphume nzambama
bese kuthi ke-seventh aka-fires la njengabanye labakhona eTongakodwa lisebenza ema-shift so ukuthi sebenza noma nini ema-shift kakubuyela ukuthi-ke leso simo leso sikuphi ngiyabhekisa ngaba bonus ngaba semaphoyiseni ngaba se-correctional ema-shift nje akhona lakhona khona emthethweni isilamu nokuthi ema-shift akubakhona lapha esilamu ngicela Sihlalo ngibuka ukuthi yathi parliament a similar case like this one if ngikela endlini yakhulunyiswa yalawo mafethu bese nothethe bakadala they were saying the same things. A precedent has already been set. So besikhuluma sodwa lapha sezeyita nasinemadomheni musiminister lapho wathi akuyibonkanolo akwendiweni semva ukuthi ubhadele ngithi there is a precedent already that has been set by this government mina sihlala ngicela ukuthi simane sithubele sibe lama-witnesses but nje sekukhunyana for government ukuthi noma ngabe unani uset a precedence losihleli lapha ngisikhuluma nge-precedence that has been set where wakhulunywa ngalokhu wafika wathi minister lawo waka-public service bukona sihlala wathi awamithi ema-hour kunema-hour bengaka sathi abanibhadalela abantu lapha wabuye minister seva kuthiwa sebabhadelwe abantu bekubuyela live selibuyele lithulile kuyasetshele as a precedence has been set. You can't be talking about these things as you're overtaking my events. It has happened in this country, unless you live somewhere else. But now you should know. This has happened recently. There was an argument here on Home Affairs, wakhulunywa ngama-hour nakwathiwa ama-hour bayaphi sibamele nama-hour wahlangana nalo-location control officer. The public service minister paid. Send understand. Yes. Once the precedence has been set, ngicela nibe lama-witnesses nabantu abantu sitoqhubeka kuningi nomsebenzi nawo we can't be lokhuza nasikhuluma le nto yena siyabonga ngiyacela bahlonishwa ngiyathi lokuthi bona isikhathi vele sesihambile kakhulu ngiyacela ukuthi kube mncane nasingana kube sibe straight nje but bengisemniketile chief fire bahlonishwa which you respect asemnikete nje naye akhathe kube nakho nje kube na akuthi abe straight nje kulo letinzaba noma fuke kahle ngathi lesikhathi sesuka sayidinga kakhulu singakakuniketi sicondiseke lapho ngoba ukuthi asekunikete babeshaba usinikete nje ukuthi kube brief lokuthi naku lokwatiko ulo but-ke ungazami ukudefenda letinzaba kufanele singaba wasidefenda enkantolo so lena nje lokuthi awufacilitate imali le-overtime labakhala ngayo letisebenza manje uqonze lapho inzaba yokuthi laba ngabe bathini inkantolo yathini no asingayikhulumi inzaba yangale futhi singazami nokuthi nebuwa babhalana ukuthi bathi ngabe ngisethe asingakho thina nje nakuvela nokuthi kune-overtime lebe bakhala ngayo bona ukuthi abantu sicabanga ukuthi isho njalo asisebenze so ngicela nje manje ungene lapho wathi kwakho ngenza be-overtime ukuthi ikanjani kuleyo ngiyabonga ngiyabonga sihlalo mfishane bese ngicela vele sine-accountant aphendile le-budget osebenzi ngicela kule budget lena ngazanithola ithuba nayikhuluma kodwa kudingeka la ikhulumisa nasingaphinde sibuyele kuyo le budget ingasimaka leyo vele noma lapha sesile kusiyalo sene-recommendations lekuthi sekwenta ukuthi ungakhona ukubhadala noma kulowo wayikhuluma sayiva ukuthi ayivakali that's why isagcina sirecommenda lokhu lesakurecommenda so nata ubuya sinamfana sithi kodwa kanzima kulowo nje ukuthi ayikumbele kwenta ukuthi ungakhona nanza banati ngiyabonga sihlalo
2022 sidala njengoba ngishilo lenza 2022 la straight bese beliteba lenzabana enkantolo ngisebenza with me for the judgment le kanikiswa yafika athi le judgment le applicant bekusebenza ungakusaba yafika inkantolo esebenza they submitted claims that incorrect 2022 that incorrect ikhona embikwami yathi the parties akabuye emuva ayohlala bale letindzaba lapha over time because what they submitted no ayizange ivumele 2022 yakureka ke lenzaba izizofika ngale vision yazi zofika sefike khona lamuhla whereby lithi in the judgment yanamuhla cha responded hamba uwemukela ama-claim bese uyaprocess usebenzise i-judgment 2022 lokho ebhalwe 2022 kuwe khona hhayi lamuhla hamba usebenzise bona process lolo kushiwo controlling officers hlalo ngiko le process lelilandela inkantolo ukuthi-ke akulandzele nakuya ku-2022 kuthiweni ngoba lebe kusubmithiwe bekukhona lebe kusubmithiwe isebenzi judgment isuyimile ngiyabonga. Uniketa sasa lesoba uniketela our witnesses now